Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsami, mga followers sa kipag-adatan, yang kaiya kunugtano na last portion yang kaiya wasya ti Hafid Hamdani Abdul Hamid, question and answer. So kapag isa pa kaysa o mga pasisiminar na adan mambo inibigay meron apa kaysa makapantag si kusik sa kukubur. Ino adn asik sa kukubur. Sa tandangan tanong sama mapi apa mamakitkan Hafid Hamdani Abdul Hamid. At nangya aloy amanan niya na ali ko Nabi sallallahu amakala kiyapit nagiti pagalitan. Gay nagagi susagutan mo na manay del penangya bertiakan. Na manan niya nagosiko tiya mo siya na bon na matatan. Amang ago wiki amakala si. O man ada na manan niya na matatan uloy asahi ahadi tatay igira ng iman to kasi na kumpa na periti. Kumpa kaya may check pa no so manan niya na sana hadi. Babiyato ni bipero. Ha? Kalau pencipta, kalau kita diperlukan lagi, nanti ni ada tulisan lagi. Bagi pencipta itu, kopi lutu mana ni na, maka berbeda hadis kami akan buat si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, pasangan itu apa dari nanya baru di B, nah gitu. Anak gua pakai semio, ada tahu lain. Bagi mantu aman. Isi mandu sa social media kaya iya tigiran na aton ay tigigika di sa yang iya makapantag di sa yang iya siksa kubur aton ay sabi yung makon na maaga daw na siksa kubur na nasama niya aton ay tigigikon tuwa tako na yan iya siksa kubur at na siksa kubur o ano ba na A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga luksakan mga pagariakan lagi pagdadatan. Sumang sumipatalsan oy na ayain na ni mga ulama nasa sa tao kaya pakatan si mga ulama sa tao at paligudan niyan suay maanan niyan na mengatakan Allah Subhanahu wa taala na bukaturo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na ako mga ulama kunis kanin makatubot na mukhrijun anil millah kasi panuto sa kaputagyo niya sigo agama ikut pagay abulis kanina imam kapagay kanina budak gunung karumanian kagi kubulis kanina kafir sagay ko pakapitin begini no Amin mangkamanan na ubi na ikaw man paman bumi sa luto din si Kunaraka. Kadi ka nakatawa ni paman na ubi sa no kau yang menjadi tago para itu mga tuber. Kuai. Dahil yung manan na ilang panahon lagi ang pagkamanan na kapag niya na si kumangaraya hadith o nabika ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kagad-kagad. Alin betul si kumanan niya na kau yang bulit si kubur. Nak berturunan sa hayat al-barzakhiyah. Jadi benar untuk dan ma'aliwallah sa Quran. Inaliwallah hatta idha jaa ahadahumul maut. Anda jika pakatari mo kira ng amanan yan nakapatay, hatta idha jaa. Kala lang birji'un, ya Allah, napakapudwa kami kasi po dunia. Hatta idha jaa ahadahumul maut, kala lang birji'un, la'al ya'amalu salihan fima tarak. Ana memang gede, sudah memang gede. Baru Allah kanda, digabung dengan waktu itu. Inna kalimatun wa qailuha dibawa ke suratul Mukminun. Siku sakat terus kalian di mimpi Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Siku pagdepan orang mananya na kalau dia sisa dunia atau sisa alam na mau na adna betul sa barzakh. Ginan so barzakh na ginan so kalau dia siku kubur. Barzakh, gini betul sa barzakh, hayat al-barzakhiyah. Gina sukoy yung isa kubur, ginan mambuhi awal manazil al-akhirah. Ginan mambuhi pagod-pagod adal pasiko, aluman ang mori. Kung tayo naman, inumupin pero mo ang tayo yung mambuhi na tignan, Rabbana, atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, lumulubukon, doon ako bubuhi. Dunia mo ko, ako aluman ang mori.
Nakikipagalipat niyan, at yung foto ako po na pwede na si Kukoyo Glitch sa Lungan Amore. Pwede na si Kukoyo awal manazil akhirah. Ang yari sa hadith, mutak hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang yaka po si Uthman ibn Affan. Ibu mga sahaba, ya Allah, puro ipapatasa nito. Ikira niya susunod, nabunyari sa neraka, hindi daw nilo. Ikira niya sa kubur, mapagulot pa. Nato na yung tigurana niya na Uthman. Ang ginapon niya, Khalifa. Tignan niya na daw si Nabi sallallahu hadis Nabi. Inna al-qabra awwalu manazil al-akhirah. So, sa tignan na sa kubur, kumakulog sa kubur, napagod pa ito na yung sa Lungan Amore. Ibig sabihin, pwede sa kubur si kong Lungan Amore. Inna jaminhu pamaba'dahu ay saruhin. Sa tignan na sa makalabulan si kong niya, nakapurugit o ulalapay si kong kubur, nagkalabulit sa kanya na si kong, pumatulog mo na nalapayan. Pag nadyamin mo, pamaba'dahu asyadulin, na andin niya mana niya di nakalabulan. Sa tao, ikalabulan si kong, ang baka na kukulian, na sumputatul-budun na mas marga na tiguan mana niya na Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang yakatikian si kong Uthman ibn Affan. At ito man, natulungan na niya na hadis. Niya alam na legal ko ng mga hadis. So hadis, Barra ibn Azib, abidaro Nabi sallallahu alaihi wasallam, si kong yung pakapasaliran, nila po nagyang buta ansari, na bigyan na, istaitu min adadil qabr. Kaya lindung ba ito si Kuwata sa nakakala si Kusin sa kubur. Yan, kaya yung katanong namin, hadithul mustafa, at yung pangatanong Bukhari at Muslim, at yung Bukhari at Muslim, ang yung mga berbeda hadithul Nabi sallallahu natin, pelikula na ito. Berbeda ito, nagyarai sa tingnan yung mana niya na ulama. Gusto niya, nakapamagalita. Ito pa man, napagalitan na kaso, pagka, yung pagalitan ito may kukuman niya. Baka naugito niya pinipitian, natingin niya, pinamausun ka, pagkawa si Kordoman niya, iya baru. Kalau kita lagi kita natin na lang ito. Asal na niya na, niya usay lagi ang kupang mana niya na kahit hindi galo, o lagi tundutok ay mana niya na, kapit, ay mana niya na, kapit ito bisiko mga raray, adali, ang yari sa Quran na busiko, hadito na kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tanto to amaraya ng masa hulu. Ayaw mana niyan na wata ko lang na pamanan na. Tanto na maraya gagyan na mga osaya na kauna. Adna siksa ko ko. Sekarang sana mga osi, ada kami mga pakay sa ikan. Ko din akan pa ako ni. Na. Nagam sa ida. Lagi itu, nananakuan, katamat, mga sada. InsyaAllah, peminta nasibu Allah subhanahu wa ta'ala, pamana turut tanungnya nasibu lada na motor. Dia buta mapanggirotan nasibu sambil tanong. Lagi pamana sumango siya nasibu lumag kumasan tanong sutik tanong niya ang berge. Bulan berangat tigana, pamana yung mga ulang tanong. Nagini na mga propesya ni inaliw Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith at tigana man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. So tigil sumakapunitor lang at tigil Nabi sallallahu alaihi wasallam si Kukuria masa nakili niyo din na yung punta kapakapun bala-bala butilin huwag. So manindawan na punta dagal sundawan na ay inipatu Nabi sallallahu alaihi wasallam na kuhaan yung susunatakan. Wasunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin na gusto paninibagang upat di mana khalifah. Di tayo sa pagawa. Wato na ay pamana tulungan kay titik apa kau kita masih ko hadis sama betul. Karena mga tuwa kay bisa lagi tiap bulan. Amya kada daw ulama. Kapag tiniwala na sa sino sa dito man ni dito sa kapapang betul. Pero kay titik ang bulan apit turun nabi. Ay kita ko na kagagala dia dito lima magpabali. Hindi dito niyan ang yan nasa lagi na usto lang. Ini mga presiden na ba? Kasi na, yan mo ba? Ako na nagpapalatihan na dia siya ko na Islam ba? Nag-i-i-i-i. Yan na lang, adi siya kaya bibigyan. Nadi, kailangan iti-i-i-i-i. Dito no, dito na mga nabi, ang mabugara, pura, ang mananin, authentic hadis, nagpunta na. Makakalong malapit sa laman ng mga na, yata na bigyan mo ka niya, pinto na muna yung nabi. Ano ba mga punta na, yata na bigyan mo ka niya, ito mo. Ito yung kasi, di,
Ay akal Peter Nabi, Peter ukar yang apa lagi ini suku kerana lagi pengen bukakan. Ye peritate orang lagi peritate Giti Peter orang Nabi lagi peritate gitu. Yang mana nih Nabi dan bagoran, yang mana nih asal, mana nih makatirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua tahun pun si Allah ahidatan kalian sama mana nih timutnya mentangnya si surga Allah Subhanahu Wa Taala sadatan. Timutan sekalian dari pertama. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin irhamna ya dzul jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabil qabr يا أرحم الراحمين يا ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الموحدون. يا أرحم الراحمين katakan ya Allah Rabbana miska ya arhamar rahimin. Benar ya Allah ilaika ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaika minka ya Allah, ilaika minka ya Allah. Sunyang juga di kami yang mengarata makaribatan ya tiba ba antawa kadari matiba ba maraya antawa kamasul ya arhamar rahimin ridan kami ya Allah. Mangalulubi kami ya Allah dia mikedeles susiksa kaya arhamar rahimin. Dia mikedeles susiksa kubur, namun dia mikedeles susiksa sealama mau ya arhamar rahimin. Pemina mereka ya Allah karimu kami kas dari para pengalimur kami inuntas kaya arhamar rahimin. Ya Allah pamangan doa kami kaya Allah sikuti itu dalam ya arhamar rahimin. Tapi sakutinkan kami ya Allah susugun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ay keswat kaya arhamar rahimin. Di kami kaya Allah pagpedasi ko mga tawa kaya kami ka nagapedasi ko mga Yahud nabusi ko mga Nasrani adigir kasirani arhamar rahimin. Paginamer kaya arhamar rahimin awag na pangasasakit si ko mga loksa ni mga pamilya ni ya Allah napakakudiran kasirani arhamar rahimin. Wahnya Allah pagkatalimumaan kaya Allah tiuda si kudar kami si mga pamilya minasanbi na kau niya Allah sudulong ka nabusuli mo kaya arhamar rahimin. Ya dzul jalali wal ikram. Tarimang kaya Allah susimbani. Tarimang kaya Allah sudurami sada tarimang kaya tarimang kasikudo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.